fil-medja tara ħafna stejjer rigward Monte Carmeli. Ħares li bro, I need validation, jien għandi problem. Which tella xin antifatku. Tara ħafna stejjer fuq Monte Carmeli, fuq kif inhom qassam daw id-dormitorji li m'għandhomx privatezza, daw is-soqfa bil-konkos jidher jew bix-xorok jidhru. L-assessment tiegħek ta' Monte Carmeli, speċna huwa naqata residwu kulturali ta' fejn ħaresu li saħħamentari minn żmien Vittorjan jidhirli. Anke kien hemm xi plakka minn għadejja mal-faċċat. Għadem il-plakka, kella tinżel, Asylum for the Insane. Ma nislitx għax fista jkun li Heritage Malta ma rridux inniżluha, imma naħseb setaw jattuha. Having said one line, pal association, Mount Carmel is not fit for purpose. Okay. Exclamation mark, full stop. No full stop. Let's open up that radioactive chapter. So why is it not fit for purpose? Kif attenti, it's a Victorian hospital, it's an asylum, it's 1860 something, it's out of date. Illum il-ġurnata ħafna sptarijiet fl-Ewropa li huma purposely built for people with mental health problems. They are, jekk inti qed semmejt il-meditation, they are places which are tranquil. They are places which help one person reflect. They are welcoming, they are comfortable. Okay. They would look like a relatively comfortable hotel, but it is a mental health hospital. You will have your own privacy, you have your own room, you have a comfortable bed, the colors are calming, okay? U mux magnolia paint, per eżempju, jew xi aħdar li zeba ħadra li ħallowa leftover ġo xi garax u saġabulek biex tuża għal-ward. It is a tranquil place and it's built for purpose. Għandek l-spazju tiegħek, għandek forsi television li tista' tara l-affarijiet li tkun trid tara inti, mhux pereżempju dejjem ikun għaddej fuq l-istess programm, jekk inti persuna li taħdem, għalkemm għandek jekk kien ħalt bid-depression, okay, jew jekk kien ħalt xi problema oħra, forsi xorta rrid nirrispondi l-emails, forsi xorta rrid inżomm kuntatt mal-familjari tiegħi għaliex m'għandix ikolli mobile fi-2021. Bad ħafna fili varji. Iwa. Nibdew bil-privatezza. Biex nasib huwa fil ma qbadniex biex naqra fuq l-estetika tkellimna. Però fuq il-privatezza bħalissa Insemmej dormitorju, le? Probabli hemm id-dormitorju. Issa. Jekk jiena tħall b'skizofrenija, ġvira nemmen li daw in-nies madwar jew kollha jitkellmu kontri jew kollha huma kontri jew se joqtluni. Jekk jiena tfajtni ġo dormitorju tħallt l-isptar biex nikkura biex nieħu l-kura, ovvjament qiegħed ma' nies li ma nafhomx. Jekk poġġejtni 6-bedded room, 5 l-oħra probabbli ma nafhomx. Għanħossni sejf hemmhekk x'taħseb. Jekk jiena nemmen li daw in-nies huma kontrija u n-nurses ukoll huma komplotti u t-tobba wkoll huma kontrija, kif nista' nafda u nieħu l-kura li għandi bżonn. Ġur probabbli jekk għandi kamra għalija, kamra kwieta, ma nisma' lajjat ta' ħaddieħor, hemm iktar ċans li iż-żmien indum Mount Carmel jew żmien indum l-isptar ikun iqsar, ikun iktar tranquill, ikun iktar pożittiv u jkun post fej inkun ħadd it-trattament li għandi bżonn. U kont rajt ukoll dik l-istorja dik it-tfajla. Dik il-mara, yes. Xokkanti ta' daw il-showers jisom xi ħaġa ħirġin minn ma nafx One Floor of the Cuckoo's Nest jew xi ħaġa. Sfortunatament semmejt One Floor of the Cuckoo's Nest. Naħseb Mount Carmel. Naraw il-film naraw Mount Carmel u simili ħafna. Nistgħu ngħidu ma rridx nbeżżaw in-nies Mount Carmel huwa post fej għandna bżonn sptar, għandna bżonn li n-nies ifiqu. Imma kif kienu qalu ġifi aħna naħseb taf li hemm promise hemm budgetary measure li ħajkolna sptar ġdid. Però jippreċedi dak il-budgetary measure kien hemm weda. Fil-fatt meta ltqajna xi dik il-daħda u l-wediet problematiċi. Meta konna ltqajna l-ewwel darba il-Love in Malta x'sente ilu, konna tkellimna fuq din il-weda li l-gvern sena qabel kien għamel li ħajinvesti xi 6 miljuni fis-sena
għal 5 snin li ġejjin biex Mount Carmel iġibu mhux not fit for double negative, not fit for purpose. State of the art. State of the art. Sewa. Issa, mill-ftit riċerka li għamilt jiena, and by no means am I gonna hack the Da Vinci Code, li sibtu huwa li kull ma ntefaq sissa minn suppost 18 miljon ntefaq u miljun fuq Word minnhom. Infetaħ Word għan-nisa li għandhom problema ta' drogi. True. Ġifieri minn dak il-pledge ma nafux forsi ntnefħu ftit fuq is-soqfa u hekk. Ġifieri ma nafx eżatt in-numri jew kemm intnefaq. Ma 6 miljuni fis-sena huma sostanzjali. Naħseb tista' tirranġa mhux ħażin. Tagħmel ħafna affarijiet. U jidhirli għax qed tissemmi words Julian qiegħed għax l-ewwel għamel xi riċerka li hija l-ewwel għad li hemm xi 15 word magħluqa. Jiġri bħalissa hemm ukoll 15 word magħluqa u apparentament hemm xi storja allegatament fej intefqa xi miljun biex tiġi refurbished b'xi word, jalla, mhux l-istess word u di jalla. U mbagħad skoprew li s-saqaf kondannat u speċ ta' reġaw bdew kollox mill-bidu. Ma nafx, ma tista' sostanzja Jista' jkun ma nafx imma. Tista' ma naqas estrema u jista' jkun naqra jista' ma nafx. Xi mobile day. Ġifieri, mela għandek il-problema tal-privatezza fil-każ tal-istorja ta' dik il-mara il-problema tad-dinjità. Eżatt. Li d-dinjità hija naħseb jiena waħda mill-affarijiet li sejjes fuqha is-saħħa mentali. Naħseb hija xi ħaġa waħda nsemmu dejjem nsemmu l-binja imma wkoll ġifieri hemm id-dinjità fiżika, hemm id-dinjità kif nittrattaw in-nies, hemmhekk jidħol it-training tal-istafu. Sewa. Ġek inti tħalt hemm ġew. All right. Qed nimpruvjaw ma li jisemmi ċertu affarijiet fuq kif nittrattaw il-pazjenti, ġbiju dawn mhumiex second class citizens, nasib din xi ħaġa importanti ħafna li nżammuha f'moħħna li meta naħdmu mal-pazjenti, nittrattawhom bħal kieku kienu ħutna, missirietna, omna, li fil-verità faċilment jistgħu jkunu. Yes, eżatt. I think that's a very important point li semmiti u li tissemmi inti, ġifieri naħseb illi it is the basis of all psychiatry. Jekk irridu ngħinu n-nies, we need to accept that we're working with people like us. Il-prevalenza ta' nies li jkollhom bżonn din ix-xorta ta' kura residenzjali ġejjin l-iktar minn xi social background partikolari jew minn sezzjoni wiesa tas-soċjetà. Okay, hemm sar studju ta' fejn diħlin l-iktar fl-acute wards. Acute wards being? Għax għandek l-acute u iktar il-chronic in-nies li huma long term. Ġedu short stays li jitlu acutely unwell. Wieħed għal xiex jidħol, meta jidħol f'acute ward. Alright, mela inti tidħol meta għandek suppost severe mental disorder, severe enough that you are at risk to yourself or others. Ġi inti tħalt because things have become so dangerous li ma tistax tieħu l-kura fil-komunità iktar. Għax aħna ġifieri fil-fatt hija xi ħaġa li qiegħda ssir bħalissa u issa ġifieri qed tinbidel, ġifieri sa 5 snin ilu il-budget kien kważi kollu Mount Carmel based u għandek ftit community clinics. Aħna barra CYPS qed jinfetħu community clinics oħrajn. Għax inti fl-Ewropa l-budget hija Malta fl-Ewropa għandek 97% mill-budget mur għall-komunità. U 3% tal-hospital beds. Jinti tnaqqas il-hospital beds li fil-fatt qiegħda ssir bil-mod Malta ġew minn 400 naqsu għal xi 300 naħseb. U tieħu l-kura kemm tista' jkun fil-komunità ħalli inti tkompli b'ħajtek. U jitlu biss in-nies li veru għandhom bżonn u jitlu l-iktar żmien qasir li jista' jkun. Ir-raġuni li biex inti tista' tkompli ma taffettwa l-ek xi bqija ta' ħajtek, jekk inti għamilt xahar Mount Carmel jew ġosptar, hemm iktar ċans ħa taffettwa ix-xogħol tiegħek pereżempju. Jekk inti għamilt 3 ijiem tħalt, ħadd il-kura u tista' mbagħad tkompli bix-xogħol tiegħek, dawn l-affarijiet ħajjejnu. Mhux hekk. Però ma nafx hekk għadix tiġri, però fi żmien niftakar pereżempju fi żmien meta n-nannu tiegħi kien għadu ħaj, kien hemm dan il-fenomenu fej mhux biss kienu jkunu nies li kellhom bżonn kura mentali li jmorru Mount Carmel,
ma nafx għadix tiġri li kollhom problemi soċjali speċa li dawn ma jistgħux joqogħdu d-dar waħedhom. Però mhux neċessarjament ikollhom psikożi jew xi ħaġa ta' din ix-xorta, sempliċement għadha seħħ il-ħaġa. Probabbli kien nkunu onesti, probabbli għadha seħħ ftit li jitlu nies problemi soċjali tipprovaw naqsuhom għax din ħaġa ma tgħinx, mintis ġifieri aħna tipprova naħdmu fuq il-gatekeeping fil-fatt. Il-Ministru tas-Saħħa għadu kif qal li ġvissa bħalissa għandna 24-hour service għal kull min ikun marit jew jkollu acute problem jista' jmur Mater Dei u hemm psikjatra li jarah. Issa suppost ħajkollna crisis team, team sħiħ li jista' jara il-pazjenti ġejjin at any point in time. Allura inti mhux se jkollok jew ħajkollok inqas nies problemi soċjali m'għandhomx fejn jorqdu li ħajmorrulek Mount Carmel biex imorru hemmhekk. Hemm ftit li għadhom jitlu joħorġu, iva. Imma qed nipprovaw u hemmhekk fejn tidħol nużaw l-evidence base u l-practice evidence base, ġifieri inti ddaħħal nies li għandhom mental health problems. So, u għalik, mela t-najdu li għaw il-problemi kolla ta' kif qassam l-isptar, il-problemi ta' struttura tal-binja. X'għandu jisir? Talaqa? U kif qal il-gvern li għal Covid kien lest jibni sptar f'3 ijiem, 3 ġimgħat, sorry, 3 ġimgħat forsi iktar too fast. F'3 ġimgħat jagħmel temporary hospital issa within a couple of months, why not? You find a temporary hospital, ġviri barra meta għal asylums, u in the meantime, krow ħafna porta cabins fuq l-artijiet li kellhom u kreaw wards fil-porta cabins li kienu dinjużi għan-nies. U ġviri. Għanna ħafna nies ma jitlux. Periodu ta' żmien issir, ġviri inti qed tgħid naqbdu nagħlqu. Għada morru nagħlqu fis-sens. Nippreparaw isu villaġġ temporanju. Mux għatamel villaġġ, memżon villaġġ, tamel wards li huma deċenti.